Siriyadaligini bilgen joq bundan. Turkiyada deb o'ylab жүргем. Men Turkiyadaman degende balam maga. Базар Коргон районунда Хамрабаевтердин үй бүлөсү бүгүн бийликке жардам сурап кайрылышты. Анткени анын 36 жаштагы уулу Хасанбай 4 баласы менен азыр Сирияда. Баласы 2015-жылы үй бүлөсү менен Орусияга иштейбиз деп кетишкен. Кийинчерээк Туркия аркылуу уулу Сирияга кеткенин угушкан. Москвага барып иштейм деп кеткен эки баласы менен. Кегенинен булдук Туркияга келди, окуймун мен, окушка кызыкканмын деп туруп, ошондой деп бизге айткан. Onu aytishi boyunca biz okup atабыз. Arap tilini kotorup kitap okup atабыз. Baldarım okup atat. Mektepte пособие alat. Maga stipendiya beredi deb aytgan. Shunday deb biz o'sha shuni aytishi boyunca shu. Keyin bildim o Siriyadaligini hali kichkina bolam qamalib qolgandan keyin o'shaning orqali Хасанбай үй бүлөдө 5 бир тууган, өзү эгиз балдардын бири. 2019-жылы Сирияда аялы төрөп акча керек экендигин айтып, Орусиядагы бир тууганына байланышат. Аны ата-энесине айтып, макулдугу менен акча которгон. Бирок Орусиянын мыйзамына ылайык согуштук мүнөздөгү мамлекетке терроризмди каржылаган деген таризде айып тагылып, кенже уулу 9 жылга эркинен ажыратылган. Бир уулу Сирияда, экинчиси камакта жаткан эне бул оор сыноону эч кимге ыраа көрбөйт. 4 баласы бар, аяққа барып 2 балалы болды. Берде 2 ұлы менен кеткен, аяққа барып bir kız төрөдү келиним. Мамлекет tomonidan жардам болсун, алып келип атат дегенден балабыз алып кел берсин деп кайрылдык. Мисалы, балаңыз менен сүйлөшөбүз деп атасыз. Келгиси келеби мекенине же? Келгиси. Эмне кылат өзү? Эмне окуйт. Окуйт. Окуйтпу? Окуйт, башка иш кылганын билбейм, окуйт. Балдары ham окуйт, өзү ham окуйт. Sen boptu, ayam boptu. Men razı bolmayım, ben Siriyaga ketsen dedim. Avalan ben razı kılıp koyup ketişin kerak dedim. Минтип көз жашын төгүп өткөн күндөрүн эстеген 70 жаштагы Манзуракан Ташматованын уулу да Сирияда каза болгон. Алда үй бүлөсү менен алгач Орусияга иштөөгө кеткен. Көп өтпөй Сирияга бара тургандыгын ата-энесине айткан, бирок ал ыраазычылыгын берген эмес. Анда да көп өтпөй келини уулунун каза болгондугун билдирип, 2 баласы менен Сирияда калгандыгын кабарлаган. Enemen, balam yaxşı deymen, yaxşı bolaydı. İşanı uçanı da. Buraya yolgan gap-gapsam işanardı. Mektepte alası okucu boğan. 5 bahag okurdu. Rahmet nomalar oğam ben. Ama Müslümanca da okuyan. Kiçkine vakitten tartıp şu okurdu, namaz okurdu. İnaki buraya yolgan gap-gapsam açık kip getirdi. İşanı uçan doğru bolaydı. Siriyaya ketip kalgandım ben keyin bilip kaldım. Bir balasının keyingi oğlunu tutkanda Hatunkudan birden kızım tuğdu deyip dizi bakkanı ketti. Yine aşağıdan kep durup yine şunaka gapı var eken dedi. Dedi men tilpan kuturup ettim ki ben sor dedim. Meni razı kıp koyup ketken dedim. Nima gap dedim. Namaz okumadı yaptım burası senin dedim. Roza tutmadı yaptım dedim. Musulmançılık işini kılıp dedim. Kötüyünü kısıp yürügen dedim. Savap kada dedim. Bilesem de cennet dedim. Cennet bana beni putum takide turuptu dedim. Men hacılarga bargım keladi dedim. İşlap kuşlap dedim, beni hacıga barasan, Huda halasa, şun değil mi dedim. Sen boptu, ayam boptu dedim. Ben razı bolmayım, ben Siriyaga ketsen dedim. Avalan ben razı kılıp koyup ketişin kerak dedim. Yine aşında hicretin kabul boladı Allah'a dedim. Telefon çaldı öyle. He, telefonda aytyapmiz. Inan keyin. Şu men uçta xotin kadar nimadan kelgandagi mashnaka gapi bor ekan deb erkak kudan beni opa dedi, Mansur Bey dedi, şuna ketip qoladan o'xshab turibdi ekan, mashnaka gap dedi. Dedi, men o'zim zvonit qilib aytdim. Ammo rozi emasman dedim. Rozi emasman dedim. Deb inan keyin ruxsat bermadim. Keyin inan keyin o o'rtada allaqancha vaqt o'tgandan keyin men tanlagan yo'lim shu bo'ldi, rozi bo'ling dedi. Men senga haligida aytganman, rozi emasman deb dedim. Hozir men uchun bolam qo'li cho'lami, bir narsami, bir yet kammi, oh yeganmi, beli singanmi, borday o'z nazarimda. Bolam o'lganiga ishonmayman. Men o'z nazarimda bolam bor. Bir ikki marta o'rtadan kelinim bilan gaplashdik. Kelinim yig'lab shunaqa o'g'lingiz dedi, nima Abu Muslim jannati bo'ldi deb yig'lab menga zvonok qildi. Shunaqa o'ldi deb xabar keldi dedi. Nima deb yig'lab chiqib qo'ydim, ishonganim yo'q. O'lganiga ishonmadim. Endi hozir namozlarimda ham duo qilaman Allohga, nola qilib. Allohim, roziman. Endi rozi emasman deganman-da. Bolam baqqarimga roziman. Ölüp qolgan bo'lsa jannatlardan joy bergin. Tirik yurgan bo'lsa panohingda saqlagin. Nimaki yaxshi niyati bo'lsa, meni ko'rish niyatlari bo'lsa kesin. Allohim o'zingga osonu deb
Hazır emi. Ben neveralarımı aktif verse neveralarımı bağırın gibi bostam, kucaklasam, bolam ondan bosam ki diye oylarım ben. Ondan sorayım hükümetimize rahmet, devletke. Şunçalik bana can küydürüp yürüpsüler, rahmet. Sağınasız mı? Yüreğim ezildi. Yıkılamay desem bir gün kele aradı. Yüreğim ezildi. Sakın varak olup gözlerim körüp kaldı. Sakır olup kaldım eski bolam orkasından. Hazır sakır keselim var. Dalinem var. Gözüm bana kop kaldı. Oğlum meşede juda yaxshi yurgan, o'rda qurilishlarda ishlagan. Undan keyin qandaydir bir nima olingan Rossiyaga ishlaganiga tushdi bola chaqasini olib. Rossiyalarda 1-2 yilcha ishlab yurishdi. Bolalik oldu, qizlik oldu. Bulardan keyin bir o'shadan xabar kelib qoldi. Siriyaga ketdi bular deb. Deb nima qilsak, keyin Siriyadan bir zona keldi. Shu bo'yicha aloqa ham bo'lmadi, keyin nima bo'lmadi, gaplasha olmadik. Nerep söyleştіңіздер çalganda? Biz mashaga keldik, ishlagani keldik deb. Siriyaga geldik dedi. Ha, shu yerda keldi, shu yerda ishlayapmiz dedi. Ishga joylashdilar. Xo'p dedi, shu bo'yicha aloqa uzildi. Oradan bir 3-4 oy o'tdi-da. O'tgandan keyin bir kelindan xabar keldi. Mashina qoldi tankadami, bir narsada portlab o'ldi deb. Dedik yani kelimden bir-iki anda söyleshib yurdik, söyleshdik bir-iki. Mashinaga adres topilmayapti, yo'q dedi. Xo'p dedik, yani kelinlarim ham aloqa uzildi degan. Ulardan telefon olib qo'yganman, bir narsaga yo'q bo'ldi, shu bo'yicha aloqa uzildi, yo'q bo'ldi. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы жана милициянын Базаркоргон райондук бөлүмүнүн экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан ушул жылдын 2 айында эле бул жаатта 2 факты катталган. 3 жаш бала Сириядан алынып келинген. Мындан сырткары райондо 100дөн ашуун жаран тыюу салынган диний агымдар боюнча каттоого алынган. Базаркоргон районунун аймагында негизинен жалпысынан bu Siriyada okuyala baştalgandan beri 10'dan aşık atul ketkenlik anıktalan alacağı. Ketken atullarda anıkta boyunca özüzdün Bazarkorgон İçki İşleri bölümünün 10. bölümünün hizmetkerleri imgeklenip, onların жүргөндүгү boyunca video tasmalarda alıp taktap, andan keyin bizge katta alıp al boyunca kılmış işler kozolgon. Onları da alıp geliyor boyunca Kırgız Respublikası memleketi tarafından жүргүзүлгөн siyasatın negizinde 3 yaş bala alınıp gelinген. 3 yaş bala alınıp gelip Чүй областық Ысқата райондық сотунун чечими менен бул жерде жаш балалардын ата-энесинин туугандарына камкордугуна карамагына өткөзүп берилген. Азыркы учурда Сейдугум айылында карамагында каралууда. 3 бала эмтеге? 3 бала, жаш балдар. Бир үй бүлөнүн баласыдыр. Бир үй бүлөнүн балдары жаш балдар. Ата-энеси ал жака кеткен. Ошондой эле Базаркоргон ички иштер бөлүмүнүн тарабынан ал жака кеткен атуулдарга кетүүсүнө бөгөт коюу боюнча профилактикалык жана акча бийликтөө иштер жүргүзүлүп атат. 2021 жылдын 12 айында жалпысынан 81 тегерек стол жана ар кандай спорттук иш-чаралар, профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүп, элдерге терроризмдин канчалык терс таасир тийгизүү боюнча иштер жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери өткөзүлүп атат. Ушул эле Сирияга кетүүнүн алдын алуу боюнча жакында эле биздин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 1 факт аныкталып, каттоо Базаркоргон ички иштер бөлүмүнө катталып, 2 фактысы азыркы учурда тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары, Сириядан сырткары бизде область районунун аймагында Хизбут Тахрирдин экстремисттик уюму бар, сот тарабынан тыюу салынган. Ага биздин болжол менен айтайын, 100гө жакын атуул каттоодо турат. Алга мүчө болгону аныкталып, каттоого алынган. Алар менен профилактикалык иштер жүргүзүлүп атат. Алардын арасынан бул уюмдан баш тартыруу боюнча дагы иштер жүргүзүлүп жатат бүгүнкү күндө. Кошумчалай кетсек, өткөн жылы Ирактан 79 бала мээримде баталган гуманитардык миссиянын алкагында Кыргызстанга кайтарылган. Аларды кайтарууга Кыргызстандын бийлиги, Кувейттеги элчилик жана Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду жардам берген. Ал эми Сириядагы кыргыз жарандары качан кайтары белгисиз. УКМКнын 2018 жылдагы маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150сү ошол жакта набыт болгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, Базаркоргон району.